Bak masanya Azid Mesir Pemerdeka le hamba sahaya yang mengutang Bandung yonyan pemerdeka serta lombak masanya neyo pulang dum harita segala namian bak masanya Abe Bandung pemerdeka mangat hati dum uriang nyan hana lawan sukacita hingga temadum sinaro genam uro ji doa ji melake ubah Tuhan kebajikan akan raja Leni baknya Nabi Yusuf baje halo necok sigra yang nepesu oleh Jibrail dalam jubi dile masa nepaso bak sabot tempat yang indah dan hanatara jeneh ni bakmu bermata intan indahan banta erupa Alian boh ni bak tempat nejok legan bak Yahuda serta nekun haba menau nyawa tapua ke ayahanda Antro kedeh ubah ayah sampoh bagah ubah mata Tuhan tolong pulih legan lebih ni bak urang muda Liani baknya dum sinaro tabak kena laju sigra anak cucu si kalian kena rijang Bandung tabak Yahuda cok laju rijang geken yonyan menahaba wahai Azid yo saboro ulun puwa bajagata Masa jica oleh rimung ulun baplung ba ayahanda ba masanyan ulun puo ayah sidra duka cita temajina alam lun puo ayah sidra senang teka siga senang siga susah kamu bala hai syedara Ban gedenga Yahuda pegah kemahah Bandung merata Bandung suka hati dahsyat Meberakah ngan syedara Lianyan tema wahai sahban suruh dalan Yusuf muda Neyo pegat perjamuan makan minum sesuka Wazir mentera neyo undang panglima perang raja-raja Gesik waki ule balang dumsi barang rakyat dumna Kaya gasin si kalian Neyo undang dum barang na Bandung ape kenan datang Makan minum sesuka Troleh ura sampo malam Perjamuan ni bak raja Serta neberi persalinan Bak masanya ke syedara Bandung neberi persalinan Pakaian yang tak mulia, yang tak indah dum pakaian hantar tuban boharga lianyan tema wahai taulan si kalian gewa sigra berangkat le si kalian gemekan ran atia unta padum ura sampo malam berjalan hana reda hingga truhle ukanaan damang kenan ba ayahanda Otro kenan gepegale hai di Mesir dum sigala Abeh gepegah awai akhir dengale yang mulia Yaakob dengar dum habanyan kasukaan hanatara Mengucap syukur alaihi salam akan Tuhan po yang esa Temagecok baje haluh
Gesampuh laju bak mata Yahuda yang laju sampuh. Cit pulih terus dengan segera, ngan si kejap mata katrang. Han ubah ban urang muda Nabi Yaqub bak masanyan. Hana lawan sukacita. Tema sabda alaihi salam neken yonyan ba anak nda anak cucu bandung sinan. Dengar yonyan nama sabda kaku pegah cin barokon Yusuf mantang dalam dunia mantang udip dalam dunia nyo golom sampo ajai teka cit kamu bayani ba ulun Yusuf mantang golom fana temata kun ulun sisan lam lun ingat Yusuf muda. Lebih ulun dum yang tepuangan sinara bandung kata anak cucu dengar menan laka yonyan ampun dahsyat laka measi kalian lepah kalam ke syedara dengan Yaqub alaihi salam lam netanyang bak Yahuda nata tepu wahai mertua Yusuf indah puak agama kun Yahuda laju bagah wahai ayah tan mulia lam agama Nabi Ibrahim yang tan karim nenek kita Nabi Yaqub dengan menan tak sukaan hana yang sah mengucap syukur alhamdulillah puja Allah wahidul qahar lian tema wahai akhi ni yo bagi dum harta 200 unta bak masanya terus kiriman ni bak raja jep-jep unta penuh barang bahan makanan pirak pina Neyo bagi bacut sapa anak cucu dum sinena Lian tima dum sinaro Pehasedra ke membungka Hendak jauh nanggro mesik Gemehase yonyan sigra 80 ambak bilangan Agam inang dum sinena Anak cucu Nabi Yaqub tersebut dalam calitra lain ni bak 80 ledro lom sinaro hamba sahaya. Leblah Nabi Yaqub dengan anak cucu pinah Mesir. Cukup hasil si lengkapan berjalan yonyan sigra berangkat le si kalian Gemekan ran ada unta Nabi Yaqub di hadapan sinan saja dengan Yahuda Laju bijak si kalian Jeroh mukawan tak erupa 8 ura 8 malam Sampoyunya nanggro raja Katroyunya si kalian Bineh padang luar kuta